Nĩ tarĩki 13 mweri-inĩ jwa mbere mwaka-inĩ jwa 2025 na ingũkũ gwata ũgeni kĩrĩ nteto cietu cia themwe nkureterete cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na icigo bionthe bia kaunti ya Meru. Amwe na nteto iria nkureterete ni MCA Makasi kurigaraina Mwangaza kwenda gwikia mbeca iria cirathuriri kwandika ariti Ngugi Baberu. Ngwatanĩro ya athomi Meru kuga batiomeria kuona Meru ikiangaratana onde muyuthi umwe amenerete Rais Ruto ne gutiga Meru mpione. Akarichuka kumeneria Profesa Erastus Njoka nyuma yawe kubakania kwamukira irio bya uteithio. Anabairi bandaka kuromba uteithio kuthungira university onde mwana umwe uria wagwite bunene KCP atharite kirimpumi cha KCSE. Mona niretwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ciriambiriria thaiji. Akari ni batariretie kurega kung'anirwa kwao nyuma ya uria wachowaga giti kia ungavana Profesa Erastus Njoka kubera batige kwamukira irio bia musaada ni untu bote antu bampara bobone nyuma ya mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara gwikinyia ntereu na irio bia utethio kagita kathigunku. Akari bakinyeria kuri na thine nene ya bia kuria na atongeria bonthe ibagwati ugeni kubaretera utethio. Samugeshima na agutwambiriria nteto cietu. Akari baba ntere chechuka bathuritwe irwaria rwa Profesa Erastus Njoka rudakiumia kithiru amenerie mubunge wa gicigo kia Tharaka George Gitonga Murugara nuntu bakubariungira na nthoki ya bia kuria kagita kathigongo ya Christmas. Tigani kubenua ne antu bagacha makamurugira makagulacia kulacia na urugi angate ndo nene muno kamwe mayola bantu ba muntu atumira mbeca inu kunengera twana mbasari nikakurugira antu mabau. Ende akariba babariuria Njoka arekane na kubingana na mutongoria ura akuraithiria maubatu mago muno kubaonera gia kurea. Nikanasa nuntu bwa kuthura ni miari enu negwire Njoka aritie ya kuthukia mutongoria wetu Murugara. Aise wega twina yura Murugara akauma o Tharaka agaturetera gya kuria gukuchuka na irio inu itarewa ni antu mababa monka ciarirwa ni antu kuma Kiang'ondu kuma Kawa Nkenye Mugwe Kathunguthe wana Mandagani mariowa ati Njoka akauga irio inu ciacire ifaite mbeca inu iruthe project iria nkiruthwa antu mabutiire magakena niriku. Mutongoria wetu Gitonga Murugara ni onire kiu kiri kiandike kiri kanoni ona gase acie thigonko na tui na ritiro ria mbere alafu muntu ungi aume nau ase gukararia untunu akiuga gatiuga gatukugurwa ni irio cianda tarire ngi aria turumirie into na arire gwakwa kiumia kigima na ntabuta na twana twakwa tutabuta lakini uyu ungi agwitwa muntu agwitwa Njoka wirwa ni gutwithirania agitubiraga na miburoni na nteko meabu gwitagwa ngani kaireni anganiku bariuga iguma bari no batu babia kurea na iba kubatara utethio tikuma kiri Gitonga gaki ende kinya kiri atongoria barabangi ario Profesa Njoka ura amwe oguba kuga atibaririkanaga na bia kurea abaterie kubata nja yawe atigetagire muntu ngi kuma nau agasa kumubatira nja yawe antu ni abotu kaoma na ningwitigio antu ni abotu tutari abotu into inu Murugara turetere twesaga guca tona ni irio turetera tugatiganira gugitatia kwena kamubuko na kamugatigirwo bantu meto na ria kuga tuti abotu tio twabotire nginya twazie na mukuru ta Njoka tugaga uri muntu murumo uri agasa nyombe na muntu mukana mwana aretere mwana mugate onu ni wethe no onu ni wetuise riu we
tutigwise na igatwa kurega ni gututhukia ukaugaga ni tubaie tubutie indi Barenda Njoka arekane na kiraba kuga irukunu abaye jagebe kuria kinyagwe bantu akobabingira utethio kuma kiri Murugara nimbie gutuma egua ngoga riria mutongoria ungi wa kuma constituency ingi agasa kusherekea thigonko na ntumae makuma constituency iria aumirite we mwenyewe. Njoka utanathie nkinya micieni umenya antu mari micieni ri mari riaki kana mari nywaki indi Murugara akameki sure goka kuretera antu na agatumana nkinyagia mau matikwivota makabirirwa nyumba kuria mari we uri ni mbuana turetera antu kwane mwe tukwona kwoguo atigasa gutubingagirira irathimo cietu ule guca gutwona unwethwa mwana nwe nake mwana batiete baba riu kwoguo mugwala ni baba wetu. Bariuga Bota akari tayari ibaonete mautethio manene maturani kuma kiri mubunge Gitonga kuri nakana gatigitwo na muinga ucingi nakua amenya guti utethio agatethire no akauga kana agoca acatupa akau akiwa bwa akagurereria na gugiti ntu akagurire ende mugwara rwanthe kithira acana acatigambia cieria ciakana kau mugwara bau ari atikamakeni ruga inu Njoka kwaria na Njoka ambielewe magoti mau agotinda na masuti tomo maina kura ritio twina kura ile uko masinani muntu uyu ni MP wa Tharaka ni ciana ciegana ciacuka birete cukuru teminge na tuyore tukamutethia naki tio tukuete kura riu tukathura Murugara nuntu nawe ni aguca gwetu nkinyagia na nyomba tukumama mabatini akamenya ndere mbutie kana ndere mbaie acaka ndumya gya kuria na gya kunywa na kana gakwa gagatethekera bo. Reporter Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. MCA wa Nkwene uria nowe mukaririgite wa budget Martin Kome Makasi nongerete kajukawe gukonia nkirithano ire kujiri gatigati ka mbundi ya wandikani na Kawira Mwangaza. Makasi augite ni akurigara ina Mwangaza akwenda gwikia mbecha iria ciathuriri wandikani bobo akiuga mbecha ici ciabati gutumika mieri 6 methiru. Augite te uma uria MCA bamwe bakuga kugwa kwa finance bill ne kukugatuma mbecha cia wandikani itengane. Mutugikare na aranirite nawe na gututumira riboti iji. Ndwaria nkurani no chithite na mbere ukujirwa kirimi kuchanire kujirikirwa ngiro wandikani Ajamiru na thirikari ya Kawira Mwangaza na warua kwaria ni MCA wa Nkwene Martin Kome Makasi na nowe mukaigitwo wa kamiti ya budget kiri mbunge ya Meru wa mwene MCA wa Igoji West Mbioki MCA baraboritie Kawira Mwangaza na ataririe mbeca uchatengi kiri budget cha kuandikana inachigeta kethira mwana wa Meru atethira kiandikwa ugo ate kwenda Meru baandikwa no tu option ciaku no mbeca irio twere ni ate kwenda kuthithia mbeca ici ketha kwenda kuria mbeca iu antu ba Meru bubu kuromba ngugi ukire ni burure right yenu when fight for your right imbeca twikirite na mbeca ite cha muntu ni mbeca cha thirikari ni cha wananchi cha gwitara wananchi ngugi request iti cia kuandikana ni department the respective department iti cia retira those requests kiri committee ya budget na twekira mbeca ira kiri budget no to bwa need. And I was even shocked kuona one of our members a nominated MCA who belongs even to the committee on budget agita kuaniriria mbere kameme akiuga gutina mbeca cia kuandikana. Ni MCs balaba ugite Bota mbunge ya Meru batechoka na nyuma kigina kiria giatengi no mwanga gitumike kuandikana kwithire kurite kana kwarite. MCA Makasi akiwa ngugeji chabati kuandikana mieri 6 ikurukite na ko MCA Mbioki ariuga na kwirigira rwangiro wandikani Ruita na mbere na ngugi yao angwejete kuwa tutirire nti atugakikisha mbeca iria igwite ciandike aiti ngugi kiri health kiri agriculture kiri ECD na education kiri water mbeca uora cia bangi ngugi iri igaita ni akwandika aiti ngugi ba Meru na kinya
gukaura kana gukara woni ngwenda kwira Meru mbece nya ciringi ututura assembly tutasimama kindete na antu ba Meru na ngwino monka ciandikane ura kurerani monka na aru mieri itantatu ethiri na utoromba kuandikwa kwao ni ate kumanisha emanisha mbeci twabangite che kuandikana monka thai ititongithitwe na inya baba kandiko bandikirwa aja mbeci che mieri yejere nyuma no budget no tukarende kaire tu supplementary kenda mbeci tumbo chike mantune jangi lakini ute mantune jangi mbeci uchumba ni gwikwa ana beto nduga ne bendere kwa prai kagita ka 2017 tugotonya na thirikari kireito itwethire harimu baandiki ba ICD harimu magana jana na batano na budget kia bindi na batu tukite budget kenda antu barabarwa na nonto koti ni atwekire no solution ya mantu jato nonto alto batendaga uma ndiuga ana bane bete bahandikwe kwa tweka baterewa tugeta kotine kubashwira mishara na nyuma ya MCA wa Koroto Saragaki kuga muswanda jwa kigena jwa mwaka jwa ngiri jere 24 jure gutejanirwa ne jwa ringitheria nene kigina kia Jamiro na ndi MCA Makasi na chumerete kuregana na migambo eje oso county isi eterete kwe kigina irende ona ke extra rira twari tukurukia finance bill. Still, budget cietu kairi cia affected na around 520 million in Meru. Mbece uchikura cha finance bill. Ila chiagerige finance bill. Otino chi affecta mbece cha revenue ire ya Meru. Otino. Kwa buni urongo na atongeri batige na baraba okarakuwe na forma ngavana iba mwire bamenya kumwira uma mono babe kamite ne yetu budget iba mwire uma batigo tonyi deri nyene nkuru kieri nyene reale na modiene MCA mbio kiari ugante toeje wandekani igatonyi derwa controller wa budgeti ale ugete ukeja gutweka county te batere kwandekana controller wa budgeti no wandekaga barua kere mbunge ya Meru na kere thirikari ya kaunti kuga untu bobo te batere kuthithika control budget to bondeka budget ya Meru budget ya Meru ireta kwa executive ikamendo ni assembly na gakorokua na gukaja kwethwa kwina issue ya kurega kwandikana control budget ya bati kwandikira assembly executive officially na uge to tebati kwandikana na atiuga to tebati kwandikana no to some departments are fully involved like ECD but we are not to na deficit ya alimu magana janana kabega tugeta tuinge chukuru ile twetekanirie tugeta tuinge chukuru ndo tuteandikana health centers chieto health facilities uragira even and dispensary na murutingo giomwe around 8 of them mturele taroda kana keja kwethwa na kathina ga gweta cibitari kana na mwana waya yetue facility ira ke inga kwa so we are doing a lot of injustice to our people ke report ratito shawero reakwari eto ni motuge kare ngwataniro ya athomi ba Meru ni baciumiritie kwariria thina ya utongeria iria ithiritwe gikujirwa kaunti ya Meru bakiuga gikundi giki kiri na umbani bwa kuweza na mwerekera kenda kuerekania nkuma ya kaunti iji baugite kuri na bata ya gutigira thiri na ngwataniro kenda Meru yumba gwita na mbere bubwega kagite ni okau nawe mutongeria umwe wa mbeu mbithi kumatigania ni amenerete thirikari ni ontu bwa makarika za mbeu mbithi kugwatwa otae James Mwenda ni atokete atariria kurega kunganirwa kwawe ni uria Meru ethiritwe igitigwa nyuma kiri uwezani bwaite ni Rais Ruto Muthuri Muriuki gatumenyithie nkuruki kikundi kimwe kira ikomunikana ja Meru Community Cultural Stakeholders Association kira gitongerete ni Professor Jacob Kaimenyi na thibajite amwe na kuthabetarire manzo ya bakonda jithikane na kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi dikena gutigiriba kureta mu Meru amwe undu bwa mbere ethura akiuga manzo ya kurura mianka jatibikira kionekana gitekaka nontu mu Meru atibiriko thona ndoa tukauga Meru tugwatanire ni na ngwataniro eu ikuonekana mathithio na inyarwariene turi Meru wa mberema lakini wategatege gita igo karajeka ngwataniro eu itio
mono mantune ya mianka ukaigua mwankene jwa imenti na Tharaka mwankene jwa tigania negembe na Tharaka antu betu bakuru mwanka bakari kanyamuro muntu agaetura ndamu na imutaro ngina kana mwaro ngina kana kana kamutaro ngina akuguraga turenda kuga mantu jabu yatiburi kubajareo ndirantu bendene Nandi kinyaka gitakawe jali minister Myunda na ugitogo ngo ripoti ethwe kirikithwa nikenda ndoiche mianka chitho chikithira itwageretie muno nyari andari CS your land kana munene wa ithaka ministers bonde beji members of parliament ajumbe beji ombona at the house twetikaniria etagwa Ogongo report ari principal ari provincial commissioner report yere ka implemented ndwai tutura acho kaithira twakaraja na miruri tutura kuga nkaimba kuimba gutethiraga kana gutijaga rojo nkaimba rojo rukinye na rukinye mapema akigwa Nandi nene kaunti Meru na kaunti Tharaka Nithi onekene maiga jagoro mono jajomba kwindwa nthi na jagateithia kaunti Tharaka Nithi na Meru indi bathindikiria andu boma kaome na kwinja maiga jagoro batiga mu Meru ari thinene ikuonekere ndene ya kaunti chetu mono nya Tharaka Nithi kwina minerals na minerals tukuga no manga twitarire ngo turama tugwatanirite twakikishe bwambere utokeja kurunkuma etumaira minerals yu mwano mumeru kana kamumeru katio faindika ni atomba kwithwo karirite kadara umite utonga burio into bibiega birio endere antu bageta kuria gugo kaumba guambari ni mandoje kuthithika ora bareta kona rithio meke Meru rukutharukithira ondoro kwiruburi gucokanirwa njira mwera tugokeria niyo Kimeru ikwandika mauku ya Kimeru ya Meru na kuritana Kimeru kuma ndeburu mwaka iguru boibo mwe kinge tukathithia ni tureketie kumenya kuria antu bakuthogania no batonyere Meru bagerie kugarwa Kimeru gituike ti Kimeru imugambo yungi na ndi tugakaria au mono na tugatumira njira cionthe cie njira cia kameme njira cia TV na njira cia kwandika ngazeti na mauku kenda tukuria Kimeru bwega kwina gitumi mono mumeru mumeru na kira tukwenda gucokia ni untwire bubwetu metere yetu ete kuga buria butari bubwega kana buria butuma muntu athuka bwithirwa burio ijaria kyonthe mega ya Meru iyo tukwenda kuritana wetamira nune ndwembo ya tukwina indwembo ngeni o achuria ka Meru batichiere aini bomba kwina manga twakinye gitare mwe ukaigua Meru bwana Mutembei batije kwina no ugire o ina kwale amashindano tona baraba ije kwina muno Daudi ina utejo Nandi bakigwa mu Meru ora nyagene atiomba kwaria thikirika indi bakeja mwe mugambo jojo gikanwa na gukonekana Meru ina identity nontu community ina identity itiumba kwithirwa inya kuthikirwa nontu ikwitherwa kwina inya ki numbers na ura kwenda kuga taka kwaria mantu ja siasa lakini bubwiri gutaga inya kiri mantu ja diria kekie Kenya ikugawa kana inya positions ikugawa bukeja kwija kwithirwa bunikeni ukethirwa antu wetu tukundi ukeja kugita buria me abutumba kwaria bwigekanwa nontu bargaining power yenu itithirwe irio twina county mwanya mwanyera kwina batu
kethe rutere rwa Ikipia na gundu konge kunde rewa ni Ukambani kaunti chonde iria iyorokirite Tharaka Nithi na Meru County ni aturi betu na twenda twithirwa twina uziano mwema na aturi baba nonto there is strength in numbers kinya tukenda kurigwatanira kiuchumi na mantu yangi Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutirijwa Kangangi. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntuku ya Narua nekite muchemanio na kanjo ya mangavana kenda kwariria mantu jegie iwanda bya biashara ni arombete mangavana gutigira arimi ni bakuritanwa bata ya iwanda bibi akiuga bagatigira bakurugura iwanda 10 mwaka juu. Kindiki au kabere ni agukari na muchemanio jonge na andiki anene gutega uria thirikari ikaringa njeki rwangirwa iwanda na biashara ni nduranirite rugonoru. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ni agetete muchemanio na kanjo ya mangavana kwariria mubango jwa iwanda na biashara neo County Aggregation and Industrial Parks aria nkuruki aririte ni kithirikari kuinyiria mubango jo na gutigira thirikari cio izire ni gukinyira murimi. You know, a KIPE is not just a building. There are many things around production, marketing and incidental issues. Some of them are trade issues, trade-related policy and other measures. And therefore, here, as I have said, those are for me the 3 issues that I thought, even if we don't go into a lot of details, map out. And then in terms of implementing the decisions of this meeting, we can, between the national government and county government, go to the field and address the completion and other issues on a KIPE by KIPE basis to make sure that by the time the KIPE is commissioned, it is operational and it gives the value that was intended to be given. Kindiki nkuruki norite mangavana gutigira ni bakuritana murimi irema biria birendene ya mubango jo. Depending on what is being aggregated and whatever is being value added, have we started sensitizing the production ecosystem? Because you can set up a KIPE for cotton, for example, in Busia. And then the farmers, you know, it's not the Busia County government or the government, the national government, it's not the one to grow the cotton. The cotton will be grown by farmers in Busia. And maybe now, as we go towards completion, this is the time we should start again thinking how jointly we will handle the sensitization and you know, the making sure we have the seeds, we have the whatever goes into production and farmers, and we have done we are certain that value chain, which is being aggregated, the production pipeline is prepared. Kindiki na ugite mwaka jo thirikari ikaruguria iwanda 10 rungurwa mubango jojo na kujutirira. I believe, having looked at the information, of course I have to go to the ground and verify on a case-by-case basis, but I am convinced if we work hard this year, about between 6 and 10 of the KIPEs, all those issues I have said here, the 3 issues of the brick and mortar completion, the production issues and marketing issues will be resolved. We can actually commission between 6 and 10 KIPEs towards the end of this calendar year. 10 months from now, if we work on a daily basis. And that will be a huge score for both levels of government.
au kabere kende kene agotirimene na andiki banene bandwangi mwanya cha thirikari na atongeria bandwangi inge bareba kubatara kuaririria wakibwa special economic zones na kinya export processing zones bora bwitite na mbere. We pray you give us clarity of mind as we discuss the matters before us, and we pray you guide us and you help us implement the resolutions we make. In your holy name we pray. Kendeke agitaririria wakibobo bora bugukarika Kirinyaga, Murang'a, Eldoret na Busia bukarika mweri jwa June mwaka juu. Eta na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri, hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara, hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Gemio bisi ya kwetu kia kenande ya gutigia na gukumbitha kuritanguge ya kugokurukira Victory Furniture. Igurere itibiage ni kuambiriria ngiri 3,500 na metha chio bisi kuambiriria ngiri 12. Aja Victory Furniture uri na mithembe mingi ya mibangire ya obisi iri ebanga ni tukenda gutigira ngugini kuritora kubatere. Wenda itibio obisi kana ergonomic office chairs na office sofas uri nabyo mithemba kadhomba gutigira ngugini kuritomori jote kunoga. Nko mukaribia thini wa dukene yetu ya Victory Furnitures thini wa Greenwood Mall ni twendagia furnitures cia mithemba yothe cia obisi. Nko mukaribia muinde liongera Victory Furniture no thongomio bisi yaku turingire thimu gukurukira 0748578516 kana uturiongere Greenwood Mall. Victory Furniture, where comfort meets style. Kwirika mwaka juu mweru tujana mantu jamero na kinyama dhugano jamero Weru FM na Weru TV nyombe ntetu eretongeretia Upper Eastern nijite na njira enjero ya gutethirya clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria Januari ji kathiria ngugia kukana ntumiri yaku na twigi ntuku yikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubuko jwaku kienda gukiria biashara yaku kugwata ofeti ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707065000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka juju. Ngukugwa togeni oringi kirente tochietu cheru themwe ngichokera na chionkuruki uria urarungamirite mibango ya thirikari kiri utongeria bwa Rais Ruto. Dr. Peter Mbae ni atumiritie gucheberia ngugine mieri mugwanja nyuma ya kunenkerwa ngugeu akiuga nethiritwe akinyamara bonene amona bo kuringana na baruga iria itumikire nyomba cia nteto ni munene wa ukinyaniria rwangine ruru augite batije niki agucheberia ngugine na ngugi yawe yathirire tariki 13 cia mweri jwa mugwanja mwaka muthiru nyuma ya kanjo ya aminista kubunjwa ni rais. Paugite na andikirwe baruga ya kumwira ngugi kuthira na kinya ari wa mbecha na marupurupu jonde jaria abataraga. Anthony Kathenya katumenyithie chio. Kila mtu alitoka kwao. Hakuna haja kubebana hivi hivi. Mnabebwa hivi namna hii namna hii.
Kila mtu alitoka nyumbani kwao. Kikiumana anaambia please, pole nilikuwa nimetoka kwetu, wacha nirudi kwetu nyumbani. Daktari Peter Mbae akirithagia muthuro wae kiri thirikari Kenya Kwanza. Mbae muthenyo omnde ethirwo akirekere barua yae kwa obisini obisi lethiritwo akiruta wira bakuraithire na gutigira miradi ya thirikari ni kwingwa ngugila nenkero tariki 7 mweri wa 6 mwaka muthiru. Daktari Peter Mbae liwa kiuga kulingana mantu bora magutithio na mbere thirikari ni gutena weru no bwiko ati thirikari kaingia mawira ni mayo. I don't think the kind of how the government tracking delivery work is being done is going to produce the results that we promised Kenyans. That is what I think. Daktari Mbae akiuga mageria mae magutigira kunogoro kiritengo nkurani bya thirikari methirito magitira maiga na kulega kuthikiro no hanini. I was there, I've been appointed, and I went to my seniors and I told them this is how we want to structure delivery in the Republic of Kenya. Because we discovered there are so many offices, so many centers doing the same thing. And they said it's not possible. Because not unless we want to do this so that every office can feel they're doing something to please the head of state. I said, can we help the president in a better way? Can we corrupt all these small things, like 5 or 6, into one? I have the people, we're able to work so that we can deliver. Now, a lot of what I proposed was not done. There is a lot of structural issues, many issues about, you're supposed to work, what happens, the issue of the working issues and other issues. In short, there's been a lot of frustrations. Amono Mbae na amenetisia sanduku jarumena ile gutudira na mbere ni atongore bala be thirikari ni akiuga thirikari tomba kuingia maendeleo ikienda jarumena. It's not possible to do development in a toxic political environment. Let me say this again. It is not possible. Anytime development sees conflict, it runs away. Anytime development sees conflict, you can only do projects and program when people are at peace and they are appreciating. That is a nation that we want to suspend everything else. We do politics and abuse every other person, including leaders. They go abusing each other community. You are causing hurt feelings. You are causing pain. You cannot go and promise them projects. It's not possible. There is a big hue and cry about unfinished projects for government. Our work was supposed to go on the ground and look at what is being happening and make sure it happens. If it's not happening, I don't want to be part of that game because they're going to mess my name for nothing. Why? Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Njaijire kuma ntura ya Kithetwe Gembe South ni bakuromba utethio bwa kurungamira bisi ya nthaka ijire iria ciathithirie bobwega kiri kigerio kia KCSE ende mwankira nande batiombite gutonya university ni untu bwa thina ya mbecha. Umwe wa ana baba ni James Muthomi uria wagwete A+ kuma cukuru ya nthaka ya Burerure na Griffins Mwaki uria wagwete A- kuma Njia Boys. Antu bawendi bobwega ni bakurombwa gutethia ana baba kukinyaniria iroto biao. Marion Karugi na Nteto Eji. James Muthomi na Griffins Mwaki njamba ira ciunite rekondi nturene ya Kithetwe Gembe South ukuruka kirempumi cia kiero kia KCSE kia mwaka wa 2024 ni bakumakira witithia na mbere kithomo kio kumania na thina ira ilumite miciyo. Muthomi urora wete grade ya A+ skuru ni ya Burerure na Griffins urora wete grade ya A- skuru ni ya Njia ni bakuromba utetheru witithia na mbere kithomo kio batwika daktari. Ngusogera murungu nkatho ntuma grade ya mpere. Tumba kwa the journey was very easy. Kwa there are some challenges still but God ambere kwa mbombe thianda wata grade mbea. Ndi nkuromba well wishers mbombe kwa ba ukumira mbombe kwa bentethia mbendela kithomo yako. Ndenda kubwithia medicine na surgery. Kuma arankomba kuthankia neurosurgeon. Oni kithelete kikilugira challenges impinge anara lakini no ntoponya murungu dropa kwithira nkithomethui well wishers Gembe South CDF batanti aneri nyanini John Ponko msokera nkatho mno ambuwe murungu ete na mbere wa mukaria njira cia cio thana araetira murungu atrimana enwe. Oni mandala ndi mena na ngure tumno baba na wele tumno made na wele tumno no to the one is strong enya baba tire I ba isulia kaba la musie ya nyanno kromba go support wa thirikari no ban support
onto indirect onto tianda te skuru ngeta skuru yo magosa aciari na mubeindo bari wana ba barathomithacwo ni antu bawendi boboya nontu batina kainya na riu kinya bono kabokaira thirikari na endi wea utonyera kithomo kia naba mwana okwa na arare a challenges kithumba cia kwithira nte kuona kinya mbesa cia skuru oni kuma primary nkilukirite challenges kithumba CDF kwatuika ba muthikiria na antu bara ba ibwero mbarira ba support mwana o araomba weta skuru njia weta njia athoma be murira school fee na amwa yo challenges no ciare ono ntore nenga ware muimbia cia tuition ngasi kinya bio murira no ntoni ngwera ndita gatekeeping no yo ndrona kinya bia kuria nika nkomborete mwana kuma una square grade embea maina ndaromba nto bawendi bobweya baitorerio ora mwana ora arairitaniritie bantetherie mwana aombe kuendelea kithomo kiawe nikendromba kinyanithia araendete okinya eta watu kinya kuma turi yeye kuma turi twana mwaka twa akoro tutamibua kana tuibua antu bakulukite ubakulukite acemanite na mantu yonthe mwana athoma mwanka wata ira tutaibwa ringi tene kithetu na kwa uno ntupo wendi bobo ainko boromba nikenda bokomba tuma mwana akinyithie kiroto kiu arotete kya kwithirwa daktari no ntukinya itarira arathoma aratwira birendete enda kwithirwa neurosurgeon na ingwetikia babu ni bobo katuma aombe kwithirwa akiona kiroto kiu na akiyurie koromba well wishes baumere na abare batethia na ba kenda bamenye kuyuri iroto bio baina iroto bya kwa daktari na iroto bya kwa engineer lakini ende bagateyanirwo iroto bio bitemenya gukinyanira Kinyua Muthe ura wari mwarimu munene skuru ni Kithetu primary bari na munini wa Simbo Kithae na Dickson Mitheka ni bethirito bari utethio bunene kiri nchamba icio igiri utira ni bakuthiatira kuona muthomi na Griffins ni bakuthoma boya. Umesikia wewe umesema unataka kuwa neurosurgeon na hiyo mwingine pia ni neurosurgeon hata nguvu ngaja ndio hata madaktari yaile kabisa so that is very nice baguna record then ntore yetu Kithetu last year no more what the A- uno egite record and A- ira record ni rauni rwende ya A plane ende mwana unakwenda kwa daktari na ndona mwaka yomo mwana kwa daktari in the 600,000 ba year kana hivyo hiyo ni per semester sasa unaangalia wazazi hawataweza kinyaba gendi to bibe na byo nyaba gende muna nanga bagendi nyeto ana tuombia ndaka ndabona ambia sio baige bathome daktari bodira so ndaromba wero wishes na rabari asikome bego baingia nto bota thene beingia saiti ndaromba ito ona inda kai wogere nto re yetu at least tutapasa kitu cha kujunia baadaye baba kureta weru bwanja na bakubwo kioni kiana bangi dene ntura kia kuolela cia na bakathoma kibo na ntura yetu yakura community yetu still bewira tukamatite ciomba kureta change ki community na ki country as a whole tumenyere ni twana twetu nontu that's aunio maisha yetu ya ruyu yari Nkiripotera Weru TV kumembe Betao Marion Karugi wa Kinyua Kinya kethira agwete Max magana jairi za 30 kiri kigerio kiawe kia KCP muritwa uria utongerete kiri mpumi cha KCSE chukurune ya kwana ya St James Limbuku ni aretete nkuma kiri achiari na kinyari mubawe bubone nyuma yawe kugwata B plane ontunande bukamumbithia kutonya university kenda kuthingatira kiroto kiawe chukuru eje nkuruki na egwikumiria gwikiari twabana university. Nicholas Chabare arina rugonoru. Kiri chukuru ya St James ira irenterechia Limbuku Rwanda arokangeta mwankani wa kaunti ya Isiolo na kaunti ya Meru baithiritwe baikurukira mithangiko imenene na kinya abaithagirwo bakiamukira arito bakuma akirasi kia binana bari na Max inunu no ende bakinya kurutha kirio ya KCSE ana abara bakurukite ebonene no ababu baithiritwe baina Max inunu ucha kuthungira na tio form 1 untubura bathite na mbere na ukungwira muritwa umwe urawete grade ya B+ kuma chukuru eno hari na Maxi magana amairima 30 wakithungira form 1 bibio tuma mno twibua twe so happy about our results kwina ira twita entry behavior ana babe yako baingi bethore na Maxi tokinya 250 in fact 99% bethe watokinyithia Max 250
lakini itung'ang'ana abo at the end of the day tukaona some going to the university na bangi bakirukite for other diploma courses. Like for instance, mwaka yo iturai na murito omwe urai na max 233 rea to join in form 1 na na managire kuata BIP na naitita university na no mo baraba withirie very well in all the sciences. Ndagilukite pia ge sciences ndara biology B+ and chemistry ndara B. No yo aitakinyo baritira kiongwana naita kinya kirimene abarombera naita kinya kiongwana kenda na baba kiluka no kemiende yau yo atume skuru yetu improve bonene u na atore skuru yetu tire ikachoka ringi ndi neka ni bore bonge skuru yetu utire ya wata i kumeranjeria utire ya wata i. Kuringana na mwalimu munene etwe Henry Gitonga aitariria ati cukuru ino yithagirwa kinya gikurukira mithangiko emingi ikonenia na kwaga kinya aruji rwaritwa akunywa wagagia abokaria na mantu omaingi no amonogu batikwiya moyo ndi bathia na mbe na kuthoma na ikio nontu aritwa baba ukuruka bwega. So upo umeona it is in a semi-arid place. In fact kuma kwina mau uti skuru ingi skuru ingi ombekia kwithira 19 au secondary nongeri Isiolo county. Because of that it will result in so many challenges and one of them is insecurity. Nontu atobetu abangi boma kuraya mno rukiri. When we tell them to come very early in the morning, they are sometimes subjected to harassment by the wild animals. Onti arimwe kwethara kwina njowi nyingi mno na rimwe kwethara kwina hyenas na naibakira na most of the times to bera beya thaira bakona iro be comfortable and safe. At the same time ukonirwe na ruo tutwere tukuria ko miaka mingi mno tutina roe. One time we had a borehole which was sunk. It served us for about 2 years up to 2022. From then it broke down. Pleading and very kindly to our county government but make sure about usokire rero nonto thaiki nyigware kura mburera ura last time utwera urire rire ngikura itu manager ukacha at least 50,000 liters roof catchment na twatumira but this time tutrona tekinya 20,000 liters tunatuma na itinaraura kutha kwina nyamba wa ng'ombe kwa tutumiri kwa na kurotuka katu ya gwerukiri nontu no Kenya nyumosa githaka nyaro twari ya thina muno onto sukuru atotone nyaro ira kunywa twari ya thina muno nya thani ongo rimunya itwaerera na nya magamba twaswagira sine ngwetigire mwitwanya rwero tepio akotega nyari atwegera sine akotega nyantu ipa kwasinja muno ntwaroi rutitheri Kumalembo kwa Gembe Central Petan Class Chabare. Aciari cukurune ya Thubai Gembe South ni bathithitie maandamano guteta ni untu bwa kuthuka bonene kwa irasi biria birakirwa bakiuga bobo bumanite na ngugi ya waki bobo kuchamukua ni borotete mubunge John Paul Mwirigi bakiuga mukandarathi uria wanenkerwe ngugi aitire ngugi mboru untu butigirite anabao ugwatine bonene ni barombete irasi bibi kwagirithwa na mpwe uria kumbikika. Dennis Mugendi na Nteto Tari. Ni akari bareo aciari na arito ba cukuru ya Thubai Primary Teresi Andira Kiriri athiruga itigicone kya bunge kya Igembe South banda mene na kuraramika ni untu bwa gwakirwa irasi buthuku untu bimwe birikiti na kumomoka na gwikira uturo bwa aritwa ugwatine mantu bakwira mubunge wao John Paul Mwirigi atungatire antu bara bonde bara kona twanda manete au nontu ba irasi biu enya bingi bya kukire nyo tena mabati yondi yayo kirwe watu gote bati nyare more kone ka skuru eu watu metwathura tunda tu agency tu tura tutere akiyetu nontu baba tutongore tiba kiri nontu yo bare ya mbesa se skuru goe mheshimiwa John Paul ikuthi atutuma antu be yakuleitha ngoe kebwe kuendelea boya anche kirasi kyakwa utira atuma ntobe yako gwakisha kirasi ya kiboya irasi bya kila kinu watu watirimi irasi bya byatokangi lakini watu wakaleitha irasi bingi na byo bimbororo iruo wati magerasi ki imbororo iruo endre
na tumete obisi yake trip ithatu au lakini utote thibatu tuona mabati kaya yakamatirwe mabati yakamato yeta kwa kana kamete pamwe na chamani binge mabati yange yakwa chamani batu burambo bakurende Mheshimiwa John Paul batu nyote kuringira kura utari wakinya Dubai ya onu ni Mheshimiwa John Paul ntakuona lakini twakuringira ta campaign ndene ntore Dubai na wombo keluka bombo kwa Mheshimiwa John Paul tulaitherie iyo tutrengo ebo ya batwe yeto ya Dubai ni twetherete tukinyeleka no ntubanjira kinya emo chamani bagetha bakelano na master batu mbesa ya tuleta usua cia sukuru indorinde cioro ote cioro bia sukuru ana barabeta cioro bia sukuru cioro ne bithatu ote cioro bia sukuru au mangrendi au manjunio are yo kilasi akira kioro ne kana kambebe gaikuo au ma kilasi kira kauma wente akethera twana sare tuikuo nende kauri atire batwe katoro amerino no ntogote cioro bia sukuru no turwamirite akari baba Dubai bari athiri babatire tu ituranguge bwega tiba ituranguge cia kurantaniria toka batiantu na onto bonge bariri kani mubunge John Paul mwirigi mantu jegie stima abatukinya Mheshimiwa John Paul no turona sukuru inge isiekirinya stima sukuru yetete stima toretero shola anto toreta stima toretero shola yetu kuria Mheshimiwa John Paul inge sukuru ya Dubai inge ni athirikari ya inge Dennis Mugendi, Weru TV, Ntuleni ya Dubai, Ndira Kiriri, Wandi ya Dhurugaiti, Gembe South, County ya Meru. Eta na mbere kuthingatira nteto cietu tucokere uringi kumenyithia nteto tariria. Mabati, nyumbani safi na bora. Raina mabati kwa nyumba yangu, bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati, nyumba yako itang'aa. Raina mabati, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Raina mabati juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Raina mabati. Kwirika mwaka jo mweru tujana mantu jamero na kinyama bugano jamero Weru FM na Weru TV nyombe nteto eretongeretia Upper Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na twigi ntuku gikiumia kana kiemweri na mareja tija kuinyeria mubugo waku kienda gukiria biashara yaku kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka jojo. Vithi ya mantu mwanya na makethaji ya kuja majani ni kugura kungana hata kuona mundaji wa kuja majani joge kura aurea ntuku igweta igwatire kigina kumakiri msingi T-Farming Loan mukobo jwetu jweja na kakanya kame yake na kuria kiri alimiba majani jure ni mubango jo mugaja kugwekira inya mwaka junde wina 3 times share multiplier no wigwatire mukobo jojo gukurukira ngaranta kanata ito yaku yetu sako tuteko gutetheria yake kulima majani turigutethia gwako uturo bwaku watanira natukire rugendo rwa gwikuria kugia inya no limiburi na kiguni. Panda tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool.
kupata big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Banda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today with the My GoTV app. Ngicokera na nteto nkuruki borithi lare Gembe North ni bagwatite antu bathatu baria bakwirika ni arugi banchobi ndegene watho nyombene mwe ya gukombora. Akiaria OCPD wa Nteriu Jared Okaria ugite kinya ni bekirite mpene into biria bitumagirwa kiri urugi bobo na kinyangari iria itumagirwa kiri wendia na ezanite mukana kiri arugi bangi akiuga bakajukirwa matagari ajake watho na kuria kari kuimenyera na nchobi uni untu ugwati kiri ugima bwao bwa mwiri. Boris bakituo kia lare wamwe na maabisa ba usonkoni ni bekirite mpeni antu bathatu bari warume beli na mwekuru mwe bakirita biashara ya kurua na kuendia nchobi ndeni watho wamwe na into kathumba vya kumithondeka. OCPD wa Gembe North Jared Okari Marando na kujerite karikari akiwa ntubani aeni na bejite ntureni ya lare na ukombura nyumba ya kuritira biashara eji ya wati. Tuliweza kupata habari ya kwamba kuna nyumba ilikuwa inatengeneza pombe hii haramu, second generation brand. Iko katika kutoka kituo cha polisi mpaka hapo is about 3 kilometers, and that was in a residential house placed in Amira Plantation. Askari wetu KPS pamoja na DCI Lare waliweza kufanya kazi ama kurespond kwa hiyo habari, wakafahamia hiyo nyumba. Na kwa hiyo harakati tuliweza kupata different rolls of counterfeit excise stamp ambayo walikuwa wanatumia, na pia vitu nyingi kadhaa ziliweza kupatikana. 2 labels of smart drink ambayo siko hapa nyuma yetu tumeweza kupanga ziweze kuonekana vizuri. 20 liter jerrycans ambazo siko hapa pia nyuma yetu, ambazo inaaminika ya kwamba wenye kutengeneza hii pombe walikuwa wanaweza kusafirisha nayo. Pia tuliweza kupata 100 liter Kenny tank drum ambayo iko na tap, fixed with tap. Inaaminika ya kwamba ilikuwa inatumika pia katika kutengeneza hii pombe. During that exercise vile 29 sacks containing different assorted brands of this second generation alcohol iliweza pia kupatikana, ambayo ni kuna Smart, kuna Chrome, kuna Dallas, kuna Sweet Berry na pia kuna Flying Horse. Katika hiyo harakati pia container moja ambayo inaaminika kutumika kwa hiyo kazi for distillation purposes iliweza kupatikana. Vile vifuniko tofauti ama different assorted bottle tops ziliweza kupatikana sasa hizo brand ambazo nimetaja. 2 rolls of Smart labels ambazo inaaminika walikuwa wanatumia kwa hizi majuba pia zilipatikana nisika hapa nyuma yetu. Na vile 2 different types of chemicals, one in 1 liter container ambayo ni black ile iko hapa nyuma, na ingine nyeupe ziliweza kupatikana. Moja inatumika kuongeza ile utamu ama flavor, na ingine vile kuongeza kupandisha rangi, coloring purposes. Pia 6 liters of a substance suspected to be ethanol ambayo ilikuwa kwa mitungi 3 hii ya 20 liters ziliweza kupatikana. Ikarikeneri ngari mwani wati irekwirikana ni uyu safirisha nchobi eje ndeni watho. During that exercise gari moja aina ya Probox white in color iliweza kupatikana, na hii gari tunaamini ya kwamba ndio inatumika katika kusafirisha hii pombe haramu. Vile tuliweza kukamata watu 3 ambao wako in custody na watafikishwa mahakamani punde tu uchunguzi utakapokamilika. OCPD Marando na ritete mukana kiri baraba kurita biashara eji ino wati akiwa paita na mbere kubwithia patrol utira biashara eji kuthira Nturene. Mimi ningetoa ilani ama warning kwa wale ambao wanatengeneza hii pombe haramu katika eneo hili ama eneo lolote lile. We are against this exercise and we must carry out a crackdown
kuensure ya kwamba hii pombe haitawahi kutengenezwa hapa vile vile. Na katika kutokana na uchunguzi yetu tumegundua ya kwamba wale watu ambao walikuwa wanafanya hii kazi si watu ya kutoka Lare, ni watu ambao wametoka eneo lingine wakakomboa ile nyumba, sababu liko katika eneo ambalo si rahisi kugundulika, wakaanza kutengeneza hii pombe. Na rombetanto kuringa riboti ria barona biashara yeje ikirito maturene akiwa nchovije irithondekwa na ethano no itume mtu akaura metho na kinya kuorwa mtu. Naomba wananchi ambao wakigundua kwamba kuna yeyote ambaye anafanya hii biashara haramu aweze kutupatia ama kutupasha habari tuweze kukamata hao watu. Hii ni pombe ambayo ni hatari, inatengenezwa na ethanol na haina specifications yoyote ya factory. Inaweza kusababisha madhara kama vile kupofuka ama kuwa blind na vile vile hata kifo. Kwa hivyo mimi ningeonya wale ambao wana engage kwa hii business ya kwamba hii ni biashara ambayo ni haramu na hii ni pombe mbaya. Tunawa discourage from doing such kind of a business, sababu tutakapowapata watakabiliana na mkono wa sheria. Mkiripotera Weru TV Kumembe, Bito Marion Karugi wa Kinyua. Kaunti Kamishna wa Meru Jacob Ouma noretie Ameru gwetana mbere kwanda miti kenda gutetheria kiri muoroto jwa rais jwa kwanda miti bilioni 15. Nawe uria urungamirite umenyeri bwa rera Meru Wellington ndakaugite batena thina na antu kwanda mibao maguta kiria baregaga ni miti ukwandwa kwi na miuro ya ruji, akiuga akariba kona rutha rwa kurima mitune barite onde miti nkurukia ngiri 12 andi mwitone jwa Ruthumbi ntuku ya Narua. Mutuikare arina chionkuruki. Akariba Southimenti mono barane arimi barabere gaira kurima mwitune jwa Ruthumbi gishigo mbunge kia Southimenti bali na wiri girobune ne bachogwa kurima kukaire are akiaria murungamiri wa mwitu aja Meru Wellington Ndaka augite miti ya mithithinda wona yake thwa akariba ubakae wa miunda ya kurima ku kwegitaria mianke thatu beterete kando idhire kinenea wala bandani to supervise vizuri tukiana na county security committee, alafu after that tutapeana mashamba kwa mpango tunaita plantation establishments through livelihood scheme. Kurukinda kana ugite watu ragiantu banda miti ya mibao maguta miudene yao adiuga kikirare gaga ni miteji ya andu akweka na ruterwa roje eucalyptus ipandwe lakini pahali mzuri. County commission naimiza mahali chemchemi ya maji isipandwe hapo, ipandwe juu. Huko tunapanda bambu matunda ile ingine. Bwana Ndakari tiejandiri akugwatanite na tongeria bangi wa manaba mweba kariba Southimenti kiri kwanda mite mwitune jwa Ruthumbi aria Narua bandite mite ngiri 12,700. Tangu tuanze kupanda miti katika Meru tumepanda hii department yetu tumepanda sasa a total of 1,105,000 trees in Meru. Na leo peke yake vile tumekuja tukawa pamoja tumeweza kupanda miti 12,700. Na katika hii Ruthumbi naona kama kutoka November 2024 kwa ushirikiano ambao mko nao pia mmeweza kupanda miti 85,000. Muthiene County Commissioner Jacob Ouma norite machibo nani ni bagotigira ritwa bonde bagochoka maskuru aria nkurukia thirite akiuga ni bakandene no karia mono nteria chithirite na wagagia bakuiwa kwa ng'ombe na kinya matura jara kawa kethirite gakiwa kazi zaidi ili watu wetu wa maeneo yale wafuga mifugo yao. Hakuna haja mtu kutoka mahali anatoka, sisi hatumjui. Wameru si watu wa kwenda kuvamia ng'ombe ya watu, ni very peaceful people, wakulima, wafugaji. Wizi wa kahawa ambayo inapangwa na madirekta, wanaweka kahawa kwa factories zao, alafu wanajifanya wanasema wajui, alafu wanakuja kuiba kahawa na wanaua watchmen na wengine. Bwana DCIO, hiyo mtindo iko hapa na ninafurahi tangu ukuje naona watu wamekamatwa. Kahawa ikiibwa kwa factory kwenda somba hiyo madirekta yote. Hao ndio watu wa kwanza, hata usihangaike na watchman,
chukua hiyo madirekta weka ndani. Kuma mwitone jwa Ruthumbi gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera Teto Chawero riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Rurijo rwa Swazi kuma South Africa ni bakinyite kaunti ya Embu gochwa kaumo kao. Rurijo ruru rwa Bantu baugite bezite kenda kuchemania na akuru na kuchokia riboti ya bajuju bao ni bakinyite obisine ya County Commissioner kenda kumenya urebomba kuaramia ngwataniro gatigati ka Embu na South Africa. High Commissioner wa South Africa Kenya haugite Kenya na South bari na ngwataniro enjega. In the very, very early days of life. And this particular mission on which we are today is one of those that can be taken a little bit for granted, yet it is an important step, because a people that doesn't understand where they come from, where they are, such a people will fail to forge a successful way forward. We are here to connect with our roots. We are here to meet our brothers. We are here to meet our leadership. We are here to say, we belong to you, you belong to us. We are one Africa. Indeed, they are on a very noble mission to reconnect with the people of Embu because of historical connections, and this is very noble. It fits in very well with the vision of His Excellency the President. His Excellency the President, Dr. Ruto, insists that African people are one community. You remember when he took over the leadership of this country, he announced that in this administration, there will be no requirements for visas for people coming from African country to Kenya. So this is part of the mission, and as you know, Kenya is the cradle of mankind through the Turkana, the early man. So all these are people-to-people connections. They are mainly coming to check the area where they believe that their forefathers originates from, and that's around Embu area. We will be touring some of the sites where we'll be shown by the Office of the High Commissioner and Mr. Kanake, and they will then firsthand find out the history of their forefathers. The delegation from South Africa will then collect or listen also to the elders that will be meeting. From this meeting, we are going to meet with them. We'll collect the history that they can use to make sure that the tribe of the Swazis originates from the Embu area. South Africa and Kenya has got very cordial relationships, so our bilateral is at a very high level. We are promoting that relation between the two countries. We've got a lot of market in South Africa. Actually, to be exact, our two presidents have formed a ministerial committee from both sides. From Kenya and South Africa, they are looking at the market in South Africa, which is very big, and they will agree on the items that can be largely exported to South Africa. For an example, Kenya is very rich in tea, and we need to export that tea to South Africa. You're not exporting your tea to South Africa. So we'd like to export it, but they will reach an agreement. They are talking about that. They are talking about issues like your mangoes. They are talking about issues like your coffee. They are talking about issues of your meat. Also, those are under discussion. Once they have agreed, the market is there in South Africa. It's a smaller gift from the High Commissioner of South Africa. Rais William Ruto ni amukirite maratasi ja mubarothi wa China nthigurune ya Kenya niwe Guyo Hayan. Ambasada yana ugite Kenya igetana mbere gutethaniria na China kenda gutigira nthiguru ijicio ijire ni gukura baire baba batirimene garune ya rais mushine munene jwa Nairobi. She was third Secretary Deputy Director of Division Department of African Affairs. She enjoys a game of tennis. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto,
President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to Your Excellency the letter of credence by which His Excellency President Xi Jinping of People's Republic of China appoints me Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Republic of Kenya. Please allow me to convey to Your Excellency the warm greetings and best wishes of President Xi Jinping and the friendly sentiments of the Chinese government and people to the government and people of Kenya. Under Your Excellency's leadership, people of Kenya are vigorously pursuing a development path suited to the country's national conditions, making steady progress in various areas and new strides in national development. China congratulates Kenya on its success, commends all its worthy efforts, and wishes Kenya new and continued progress toward realizing modernization. China and Kenya enjoy a profound traditional friendship. President Xi Jinping has met twice with Your Excellency since October 2023 and reached important consensus on carrying forward the China-Kenya Comprehensive Strategic Cooperative Partnership. Seneta wa kuorotwa Gloria Orobana akathite Rais Ruto akiuga na iritaniritie kuthiria ndoa cia mumbire Kenya, ariuga nkiama iria irathithirwe ni rais igatethia bonene kumenya na kuthiria buru thina iji amwe na bobone yameneretie utumiri bwa bilioni 100 iria ciathuriri gutetheria kirindu iji, akiuga mbeca iji itithiritwe igitumirwa bobwega. And I commend His Excellency President William Ruto because he is actually delivering to the Kenya Kwanza Women Charter, which he promised and signed to the women of Kenya. However, I would say that we need a more sustainable approach. And I actually think this is a missed opportunity by the Ministry of Gender because the money is being disbursed to leaders as if it is a form of NGCDF or a form of CDF. Yet this is a very special case of resource that needs to be targeted. There is a memo that came from the Ministry of Gender to both the National Assembly and the Senate. And in that memo, there is a proposal of how this 100 million that has been allocated to GBV should be spent. And if you go through that, it gives a proposed breakdown of the budget where we'll be targeting programs through the women leaders. And the proposed breakdown is all about having tents and chairs and having a conversation with the people on constituency level, which is not a bad thing. I just think that we would have a more effective approach if we deal with the pressing issues as at now, which is ensuring that the perpetrators of GBV are actually brought to book, and that has to be done through the GBV courts and also through the gender desks. So if you look at the proposal, it is more of advocacy through the leaders. I am one of the leaders who should also be carrying out this advocacy. But I feel at this moment, what we need is to target, first of all, the gender courts and the gender desks. And as legislators, if we can be able to pass a law where we don't end up having cases in court for years and years. You know, the same way we have the small claims court, we can actually cap that the timing of any case that we have under GBV takes up to 6 months. And this can be done with the help of the Victim Protection Board, with the help of the GBV courts. This is a conversation that I have had with the CJ. I come from the opinion that as legislators, our work is oversight. We are not project managers. We should not be managing projects and going to spend money. We should be playing oversight on possibly the technical working group and those who are implementing on these things. So I support a technical working group because it is necessary. Wendia na uguri, ureterine Wero FM 96.4 rumuri rwa Amiro.
Akariba Tharaka nĩ boretwe kurumira urimi bwa njuki kenda gutonya kiri biashara ya nainchu amwe nabo ugite kuri na mitaratara na kinya kithomo kia mwanya gikwendeka kenda gutigira urimi bwa nainchu enthongi na igukuchiria thoko ya nkathi chieguru. Paul Kabithe ari na nteto tariria. Keri Madam Catherine Karaiko ankemea Tharaka Kiringold muthenya gwemthe nekirite hanene urimi bwa njuki muno nterino cia Tharaka aroretia kari gutigiriba kwibunga na urimi bobo yokie urimi bwa njuki tabora tukuyokia urimi bwa ndengo na nchugu. In fact urimi bwa njuki ibu potigia nkorokia urimi bobo nge bwa irio ni kana ito support urimi bwa njuki nonto tokagia njuki inya rera reto kana irio bietu bitiomba ukura. Ririkana murimi, ririkana muturi, ririkana mtora twenwe mutharaka ukaya kwagia njuki miankena umenya utie mtu kethro witharaka na utie mtu withirwa ari nthiguru tukagirwa njuki miankena bobuibu gumabura burio kogu itomenyere njuki wata tukiremaga irio bibinge tumenye inya urimi bwa njuki no urimi bwena baita no urimi bomba utothomitheriana na no urimi bomba guturutira mantu mamangi. Arakathiri ni ugite gutire bonene bukwendekana ni kingo mtu anjiri urimi obuboki utiomba kubwerera kana ukirima tirasimo bwerere utie na mantu kanda utire mira igotego gatega mwato waku na uthina mbere kuraitheria wagwa nthigiri ko ya rungu na inu igwire andarika inkai nega kurutira mbia. Actually tukaraitheria meato teno yanenkerwa arimi munde mwato uyo mweno kumba ukunenkera gatigatiga kilo 15 na 20 no gatararirwe thabu kilo 10 na bei tokaugera rende muno ya magana mathatu ma 50 kana magana mana inu mbia karibu ngiri magana na no kuona ndengo utarete ngarama cionthe kwire inyeta ukurutira. Geria bwana Thiongo rira kuthaganagia gikundi kimiatu na kubathomithia urimi bobo. Kitu ambacho unafaa kupea nyuki, kwa hivyo ukuwa na mizinga yako ambao iko colonized, kile ambacho unahitaji tu ni kuwa na maji na nyuki wanaweza kujitafutia chakula. Kwa hivyo hakuna inputs ama hakuna cost of inputs. Mambo ambao unafaa uelewe ama inafaa upate mafunzo mwafaka ili uweze kufanya hii kazi vizuri. Kwa mfano pale ambapo unaweka mzinga wako hapafai kuwa na kelele kama ni kando ya njia, hapafai kuwa na harufu mbaya, hapafai kuwa na moshi, hapafai kuwa na harufu mbaya. Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana. Pia lazima uangalie direction ya upepo, hapafai kuwa na upepo mingi sababu hiyo ina distract nyuki. Pia mzinga yako inafaa kuwa mahali ambapo haisumbuliwi na watu ama na mifugo. Nyuki hawapendi kusumbuliwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo unafaa uangalie. Nkiripotera Uru TV